kuruko mukahumura ko kirya program obuhinji no bulisa kandi program ejino bakuteka abakugiteka maka center batahibi aba cash general hardware omurembo rwito rwambara aho opposite no muzigitogo gwa agakani aho hihi na Liverpool House waba no enda kombeka buri kimwe cyone cyo kombeke sabinde na furniture showroom ya man eyibatandikireho in case waba no enda ibyo kuteka mu nju yawe no basa kubegitaho ogure byoma kandi cyo muhendo ebinte byo kugura wagurura mu bwinjire bagarika babikutwara aho kuza kombekera babikukiza aha site turkweyongere na program yitu ntwenda kumanya ekiba kweta basic practices nareba no nshomesa ahakora kukoresha amasa kubasa kugakora mebindi bintu ebiri kutangaza no kikorota amashago wareba ntugiha zero grazing ente erukurira umwanya gumwe hati ente ejo ukugiza umwanya gumwe twantwe n'amashago gukora biogas ngashema ko bagarya amashaga mayonjo ngaba mayonjo ngo kwarebe kiju cya kitarumu amabare kibonire mbuyene wano yebasa ikiba kirungi wa cementing kandi wa cementing nikenana n'enkarejo etaka kufera busha yakureba nkatamu umufreje go kutwara enkari nteko ko kunyara mu kiju kandi amaganga gagenda tugakatimbe kina nagazamu hata amashaga amayonjo na n'enkari yenyonjo ntubihamu tubitwara tubita itweta mixing chamber akacweka kamwe akakubanizwaho wana zakora biogas tugatabura na nakoma now ejo niyo icyo wambuze kibayita innovation mu rujungu nari okuhanga ekintu cyakobasa kwera umbyo yo nokora amwago kutabuza engaro nikitwara ubwire bwinji tukahanga koma ako kutamu ukahindura kakatera amasha gakaraka kucweka mwene ejo ni innovation kandi utakashyana namasha nikirigirira okuwari sente yawe ente oyino kugirisa ekahaga ebyo kurya bikumara kunguza kugishenzara reka kugishenzara ibyo kureba kumara byabire bikirango ni kilo 50 iyo rekerye ehage kwera hage niyo kwamasha mingi now wakutema ebyo kurya byente uri umuntu mu kutemesa muhoro nikitwara ubwire bwingi amashago ko kugata kuriya wagatabura gagenda gargamu urwoya urutwayita biogas urukuteka ko kushaza kabiriti nareba no mutekera na biogas yes biogas n'urwoya urukurwo mu mashagani gajunda ahatari hugumwo yo gutwise bijunduro kwa hasi burgamo mwoya bagweta methane aya methane ejo ko kugikomora watera kabiriti wataho iyo neyaka mwe n'urwoya ko gutera rwayaka nubasa kurutekesa aha mahega gari yagwareba agakoze kutekesa urwoyo rwo now hine bisigarira ibitweta sirari biogas kuyahwamo hine byasigara biryamasha wagare namasha gacwekera mizi egero bageta biosirari biosirari ejo nubasa kugikosa nkorwezo urwa mizi konka wakurukoresa nogira koro wa ihayo biosirari ejo kwingane bafemwe nicyana ngo tabure mu ndijo bafu ya mizi rucweke wari tomu itakarureke kwera ako wari tamunko kururi nugujya kore kimomo kitwete kimomo rukwatara higuru n'urwoma ahiguru amashagona nagakora gatyo ejo bayisira wo atakwenda kugikora sotyo no basa kugireka eshume ezo mukina hato temu kasasuro yona amwe cyo kikuru munonga wote mu kasasuro yona yabishu byemeneke barya yaba bahaturo utabura mu bayisira ririye ryo umukina ebisingo byona ne wakweyera umukiyungu no wakweyera mu soronga bya bitarumu ebinyansi amene bya bitarumu ebintu ebitaru kujunda nke byoma nkaza plastiki nebindi bintu bitakujya ki ebitakujunda konka ekintu cyone kiri kujunda no kitamu no guma no kitabura naga amasha nikijundura kimwe nkikora urwezo rurungi ontwaraga kureba ukukureba uruhindwira rutocyo rukashaga kuri ejo niyo bayisera compost nyito geta compost manyo na manyo wanungi munonga now ati na bayisera rejo etakagira mu compost no basa kugirisa ebyenyanja hatu wagitomu kiziba cye ebyenyanja bayisera reneribwe byenyanja yes nibigirya kandi bya erukushagaho yazo mu kiziba amizi gaturamu utumera tuke izo tukorera misho konga tambaye sira rejo uramizi gahinduka gaba green ati green ejo nabwo tumera tuke uturinkahi uturyo mizago
kandi ntutkuribwa ebyenyanja ebyo ebyenyanja bituraho mu nyanja bituraho aha mwato go gutura mizi konka watamu Bayisira kandi gukurajya nagwe gujimuka na Bayisira re nekore ibintu bingi Bayisira rege wajita ahantu hamwe ukagitaba kaje wazagaruka kutaburaho nushangana mu imyongorwa imyongorwa ejo nobasa kugira isenkoko zawe nayo yonka Bayisira re wajitaburo umbyukuriya byempunu empunu ziryaje munonga nushanga empunu zugombukire zukurebe kaje munonga nanumbye kuri benkoko nayo nobasa kugirota nobasa kugitaburamu na zenkoko zigesa zirye so nibyo bimwe aha mugasho ya Bayisira so noreba ngo omuntu wabaye nente n'amashagi no mugasho kusinga almost na nente ni nchira kugambira abantu tugambire community kwetorire aba bantu ba neighbors na nabandi bantu bari mu cyange ekinte kibaganyirwe omufamu yawe na nebinte byo rukora omwanya gwawo ninko atarsana baje munonga nangu hino mugurusoma kambuza akandi nkumusha ubwenge munonga nyuka ntakukimanya ngo umuntu nande nko ubwenge aya tkonko ubwenge bwo yine waresiraho abantu kabegesa chanti kuri ngo bwonko na cyanshicho mbwonko yanti bira abantu binenjara yo kwenda kwega nico kujya kuri mu compound yanjye araho kaju kariho platform kariho naho kucyamenyema ninyenda ngo mbiro byo misho nteho ishomero ryo kwegesa ibyo kuhinga na no kurisa konkana hati we no rukijana ingiranta ni mwegesa nitungira abantu bakuruka ka mwenge emiruni keshatu nitungira abantu recently ukweze kwire MP wo mucyara wa Mbara municipality agiye kureta aha abantu barengera 20 kwija kureba ingiranta ebindi ukora na nabandi ko kwizo ryomwe ni nkoreka ecyo shime gukora so longazi wari nkunikijya kujya ki nkiza gusha konka ndebe ngo cyo kiramare kureka mbatera ushema nubu nakubiya kasente kake ko kurebera umwanya konka kandi umuntu yagira ata yashoma abantu bareke kuruga mbarara bakiza bakashomera aha bakakamwenge bakiza kandi bari bakureba television nibaza kwijura bakubana basiba bakora kimwe kananye nishemerwa munonga nishemerwa nimba shemerwa munonga bayiza kwije nabwo ecyo community yegasirwemo no manya arho ekitabo mu Bible tino kwasi mungi wa Bible kotinga mishoronga naki konkanji kankakaho ya no mubembe wabatora kiyanja cya Bethsaida aza abanda baragira hare bakabija beja buko mizi boga bakira konka we yaguma kiyanja nto yabatura kuyabaza kugira ati kwimuka ashanga abanda baragize bata bararigemu we yaguma ryaho mbwenu na community nyondya reka tuzo mukahumuro twarwo mukahumuro ntuza kuba tutandikiraho oyizuke ngo program eji eyo muhinji w'umutano kutorana omuhinji ari kusingayo omu Uganda yona ne kukivugaho abatayi bita aba Vision Group tukwatanise na DFCU Bank tukwatanise na KLM Airlines ekine kitongole echenyonyi hamwe na naba Dutch Embassy aha omu Uganda omukicweka cya kashatu netwenjere kumanya bingi na munonga ebikwatirine nentasya eyo mulisa no muhinji ariyo natugambira emboziye Elizob Guma program